Mogu reći u svoje ime, mogu da kažem u ime gradskog odbora kojeg vodim, mogu da kažem u ime svih mjesnih odbora, mogu da kažem u ime gradskog odbora PDP Banja Luka, kao predsjednik, kao neko ko je legitiman da to kaže, da po pitanju gradskog odbora PDP Banja Luka, naše strukture, naših članova, da tu dileme nema. Ne pričam ja to zašto sam ja predsjednik, nego to jednostavno je tako. Neko sam ko jednu deceniju hoda ulicama Banja Luke, našim mjesnim odborima, biračkim odborima i neko ko 10 godina aktivno gradi PDP Banja Luka. Krenuo sam kao član, pa sam potom postao predsjednik mladi, pa član predsjedništva gradskog, pa podpredsjednik i onda evo sada već godinama i predsjednik gradskog odbora. U tom periodu PDP Banja Luka je doživio svoj najveći rast i naš rezultat u odnosu na period kada nisam vodio gradski odbor i period kada sam preuzeo gradski odbor, naš rezultat je učetvorostručen. Dakle, 4 puta više. Nema čovjeka iz mjesnog odbora i biračkog odbora koga ja ne znam. I do sada smo obilazili mjesne odbore Zalužane, Petričevac, Motike, Kočiće, Vijenac, danas, sutra Rosulje, Lauš i tako dalje, gdje svi mjesni odbori u Banja Luci predlažu i afirmišu mene kao budućeg gradonačelnika i predlažu kandidate za odbornike i delegate za budući sabor novog gradskog odbora. Ono što mogu reći na terenu, to je istina da je u tom smislu jednoglasno ono što se čuje iz Banja Luke. Sa druge strane, naša stranka je partija demokratskog progresa. Ako želimo da budemo progresivni u demokratiji, to znači da su i disonantni i različiti tonovi dio demokratije. Ono što sam siguran da sam ja pokazao, to je mudrost kao mlad čovjek da znam ćutati i prećutati. I svu diskusiju sam suzdržavao se, ona je, što se mene tiče, bila u organima stranke. I u tom okviru sam se kretao i želim i danas da se u tom okviru krećemo. Razlog zašto su neki drugi izašli iz tih okvira je pitanje za njih. Ja smatram i siguran sam da je mudro da to bude u predsjedništvu. Od današnjeg predsjedništva ono što ja očekujem jeste da, i što vjerujem da će biti, i što je plan da bude, ali evo ostaje da vidimo da li ide u tom pravcu, i zašto se ja zalažem kao podpredsjednik, je to da svi naši gradski i opštinski odbori dobiju zadatke da kreću u kandidature i odbornika i načelnika i gradonačelnika. I bit će preciziran rok za to, da se kaže u narednih 30 dana, 45 dana, zadužuju se svi opštinski odbori, gradski odbori da kreću u predlaganje. Otkad PDP postoji, to se radi na taj način. Dakle, opštinski odbor Kotor Varoš, opštinski odbor PDP Trebinje ili Bratunac, i nije ni važno, unutar svojih organa predlažu kandidature, ono što radi i gradski odbor PDP Banja Luka. Te kandidature dolaze na predsjedništvo koje čuje sve šta je baza članstva rekla, o tome se izjašnjava i poslije to dolazi na glavni odbor, nekad pretpostavljam da li u aprilu ili maju, sve to zavisi od dinamike. I ja očekujem da mi budemo u tim okvirima. Gradski odbor PDP Banja Luka radi na platformi na kojoj je izabran, dobio podršku naroda. Sve javne politike koje smo proklamovali su politike koje smo realizovali. Borbe protiv kriminala, borbe protiv korupcije, borbe protiv tajkuna, sistem vrijednosti, slobode Banja Luke, trg Krajine koji je slobodan, politika besplatnih mjera, politika javnog prevoza, legalizacije, svega ono što smo mi napisali u programu Nova Banja Luka, mi danas živimo tu realnost. To više nije program, to je realnost. Prema tome, u to nemam sumnje. Program Nova Banja Luka, danas Banja Luka je Nova Banja Luka, ona u koju smo vjerovali treba da bude. Danas će se naši penzioneri voze besplatno, danas ljudi kuće legalizuju besplatno. Danas na trgu Krajine bude i ova stranka, i ona stranka, i ovaj mišljenik, i ovaj neistomišljenik, itd. itd. Tako da mi smo sve realizovali po tom pitanju, ali nečije pravo da politički žmiri na to ili ne žmiri. Tako da od sjednice predsjedništva očekujem da radimo, da budemo posvećeni.
isto tako da istaknem da je PDP Banja Luka ne najsnažniji odbor PDP-a, to je najsnažniji gradski odbor od svih stranaka koji postoji na republičkom nivou. Dakle, ubjedljivo najsnažniji odbor koji imaju sve stranke u cijeloj Republici Srpskoj. Ja ću i dalje zadržati optimizam da je politika borba rezultatima, a ne pričom bilo koje vrste, i radujem se da i vidim, nemam problem da neko drugi u PDP-u vidi na neki drugi način to. Organi stranke će većinom to odlučiti, o tome će se glasati danas, sutra, u nekom narodnom periodu, i sve to dio demokratskog procesa. Moram reći da sam uvijek bio spreman na političke bitke, ja ih volim, kako one spoljne, tako unutrašnje. Ako bi mene pitali, ja vjerujem da će ovo ići u pravcu, da imam tu snagu i podršku, onako kako je i najbolje za Banja Luku i za našu političku organizaciju.